Okay, can you go back to the Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Batadi Dimela. Kalibina Gizwa in a quiet. Genial in a quiet. When you are Haramochamo. Ke kaboke lo eteletse pele ke senosi ke la le re gabo fane mbwe
a mme re tla simolola ka thulaganyo ya bobedi e leng ya go reetsa dibui mme sebui sa rona sa ntlha batsadi ke mooki jaaka e le tlwaelo mme kante rre bobedi Modisenyane and nnye Pheto ke kopa ka thulaganyo batsadi lo tle le direng jalo. And one other thing, hopula mme ga re batla go kgopetsa a gonne mo go rona dibui gore go pula e raya eng e raya gore ko pele ko re yang teng re ka nna re fitlhela gona le bothata jaanong a re nneng mindful of that fact ga re tla botsana ka palo ka chorus eo mme bobedi nnye tsamaelang ka fano bagolo ba a re seka kwano emma Ntate ha ke sa simila Dumelang Phutha ba Modimo. O buang ke bobedi Modisenyane. Ke ngwana wa ga mme Meptedi Modisenyane wa boraro. Mme re mo kile ka lobaka. O simolotse go lwala ka July 2023. Ina re gone ka July ke bona sa tsoga ka mo kopa ka moraga mme a re sa merotlhe re go nna go lobatse go go woke. A ba re ga ke go tswa ke tsoma jareteng ya me ke be ke bolelelang kgonne le nna ke bara ke re mme kana le ke mora ke re go lobatse re go nna mo go teki o tla boa mme ba bua le ena re ka re ga ke go tswa ke sa ga ke go tswa e rile ka Sontaga ke jaanong ke tshwantse go emela ke dikologa ke ene ke ya go go ene ke bua kgante le ga foatšhare jaanong o emetse re sa tsamaya re be re tsamaya ra lobatse ra eta ra nna a bolwetse ba oketsega ra nna re mo isa tleliniking le ngwana ke a boa ile ka September gone ka 2023 a robaiwa ko Athlone bolwetse bo ntse bo gola a tloga nna botoka nna ya sepatela a tswa go itlhella ka ngwaga o hitileng wa 24 bolwetse bo oketsega mo go ene mme re ntse re sa fele pelo re na le tshepo le tumelo ya gore mma rona o tla fola ina re ka di 29 tsa ga December last year ra bona nna botoka ra itumela gore hei mma rona wa fola kante o tlhatswa ditsela di-30 e le birthday ya gago o tlhotse le rona itumetse ke ntse ke morake re wa reng birthday girl ga ke re sepe ngwana di-31 nya re tlhotse le ene go le monate a tshega ga re nkele a re Meptedi Modisenyane le kante mma rona wa fola mme ya re ha masigo a sena go kgaogana ka bo 3 seemo sa gagwe sa change ra nna fa leng kgonne ga thoko ga gagwe kgante la ra re mo isa sepatela ga ke mo leba yana re mo isa sepatela kae wa ga borone kana ha ba malwetse a ba ra re mo isa mo ba malwetse ke be ke didimara ke se ke mo arabe ga ke leba mme ke bona gore seemo sa ga se sone masasa nkgonne a re tsa mo rorala ke bo tshwere letshanyana ke tsamaya ke boela ko kamoreng ke ya go fetela ka 7 ke gantsikile ebile ke a rora re seo ga tlo go bona banda ga heme sentle ga nna sentle ka tsamaya ka heta ka mo lebelela nkgonne mo mathong ka leba mme ka lebelela nkgonne mo mathong wa mo tshwarantsa mo dikile maoto ya gona a tsidile ke be ke mo lera ke na ke re a bona gore motho o gae o tsamaile e be e le gona nkgonne a buile mothore ye wa reng ka re o buile gae lebelela le phalose gore a gona go pega ga a emang teng ra phutha nna rona
ra di tseba lesika gonna rona ka le go mmontse mme ga re tsamaga gore a re ise sepatela re go certify gore a o teng kana kae mme ko sepatela ba re difatsa gore mma rona gore tlogetse o tsamaile a moa ba ga mma rona o robale ka kagiso a bone diisitse ke lebogile Andy Nyepepe thank you Dumelang Peter ga modimo a re dise ke ni go fa ka fela go teng le go kopela 184 go be le tsamasi lang go le this is 184 go be le tsamasi Dumelang Peter ga modimo nna ke bidiwa Nyepepe mo Ramotswa ke mosadi wa Moitseto ka sekgosila jaanong ya ka le ngwana ke eme fayana ke a go ema boemo ba ba bitsang ba go tsheding mamane mme a ke go batsela mo o tla emapa o tlo go bua ka lerato mme a bua ka kgodiso e ntle mo go abusi mme a ke go tsela gope mme di buisa maabane di bua matota le kgareke di re tsetse mafoko a lerto go tla re ka go tlotla teng go na le basadi ba golo fa basadi ba golo bana ba le gore ba le ba itsamaya go tsheding mamane la itse mamane monna mme monna wa kana go utlwa kana ke ra mophata wo mmanna ke monna a bone mabotshedi mme he ne le mathata na filo talente go ke teleng gore tla le ra yana e be o ikeleletse gore o tlo go sala le rona rotlhe ona magana go utlwa go betsekwa ya go bua bana o ba retetse ga ke se gore anong ke tlo go ira jang mme o butsa phatlhe e leng gore ya go itshega ga gona ya e leng gore o ka ithiba e tona thata ga gona motho o re ka e tswalang ka ene mabotshedi e ne le motho o siameng o e leng gore ke motho o ratang kagiso o ratang batho ba ba nnang ba itumetse jaanong nna mo go laleng ga gagwe bona basadi ba golo ba utlwang ke bo mogolweba mo na a tsamaya le bone sengwenyana le ka ga maga o bua ke sengwenya se bo motshela
a tsamaya le bone sengya se bo motshelo bone basadi ba golong basadi ba golo bane be ba ntlogela mo moseleng wa teng ba thomagana botlhe ba tsamaya ga ba tsamaile ga ba tsamaile be le gore jaanong mo dipakeng tsa bone wa re soma mo go tsone a ba re soma mo go tsone a ba sala le rona rotlhe a sala le rona jaanong a ka nna a setse rona yana o na se batle gore ere ga kgwedi e fela ka gore ene na a tseba ka bo-25 nna le rangwana ka bo-1 ka bo-5 yana le ena a se mongwe ga di-25 a ya ka a go gata ka ko gae nne le mogolo tota gore a batla gore bona nna setse le rona ba ile le re ga bona botsa ba bona motšhanang jaanong ke setse le ene jaanong go lwala ga gagwe nna gore keteke jaanong re kopantswe ke sosi a ba sa batho go bona moselena a botlogela a batla gore a nna a nne hela ntse a re setse morago jaanong ga a tla go lwala yana ebile go jaanong nako le nako yaneng ene o batla gore a e tla thele maisa ga ke ne ke bui jaaka motho o badileng ke tlhomaganyang ke tla boela ka motho na bolelelwa hela ditlhaka ba ke tsene jaanong o na nna hela e le gore o nna re setse morago fela o batla o nna re setse morago a ntse a tshisa madi jaanong ko boperetsong yana ko bofelo jang ke ga a tshisa ko lapeng e le gore motho gore a nna ka bue diphata tsa batho ba bagago ne re thela le batho ba e leng gore ga bayo jaanong ka fa a ka bile ka rona e re nna batlhano mme madi ana nna a isa ka tsela gore jaanong nna ke sa itse go tota ene o tshwanetseng morago ene mme gore a re o tshwanetseng morago o na le boemo ba bomma mmago tshedi bathong ga nne re re ausi ga e gore batho botlhe o dumela ka la bolelela ga nne ka re batho botlhe ba ema mo ba reng mamane monna mme ne ba ka buaneng ka kgwetsa letsatsi mme ba bua sosetse mofela ba setouka mosadi o na le lerato a na le kutlwela botlhoko gore rona re le morago ga seboko mo go ene re le mo go ene mo tlhogong le ga ntse a bola a titikololo o kula bona motho le a mo ditlhabing a ba gopotsa gore batho ba tle go sala batsong ke mang ga gona motho o ka re ka a thuntse ba gopola gore batho ba tle go sala batsong ke mang o tla ba a tseetse ditlhabile tse mo go ene jaanong la bofelo ana ga a tankisa botlhoko a re ga se tang ka batho tsamaya a re nna kana ga kitse gore batho ba sekolo wena naka ke batho ba mofuta mang kana batho bana ba ba fela botlhe mapele mo phateng ke mo phateng mme ano ga ke se go morago ono ga se bokona ono o tla sala o teng ke mang ebile bona ene gore mo dipeka ga ke tsore a ba itse gore ke mara ba mo tsolo motho o tota manga go tala le ke lela ya go tswa ka tsona ba mo go tala ke la go tswa o tsona le mo tsalo o le rato tota o na se tele rona kana nna ga se tsa yalo ke a usi ka gore go gago ga ke ntse ka ke ntsana ke mara ba ya ntsa ga ke go ke bona mo khatsa le go ya mo ke a usi ga se ga gore ga se tsa yalo mme ga le na sta ya mo ipitse tsa yalo ai ke tla jala go ntwa ke tsela batho ba bangwe ba a mo aga go ba ka tsena re lebogile mme Petwe motsadi Benedict Sabelo ka chorus eo ba getso ba re emeletseng motsadi Benedict Sabelo Tsulela moya wa gago Jesu dipelo tsa rona rotlhe tsulela moya wa gago tsulela moya wa gago tsulela moya wa gago Jesu dipelo tsa rona rotlhe tsulela moya wa gago Jesu. Amen. Ke a le dumedisa. Ke le dumedisa mo maemeng a mararo.
la karara morwa le moya o boitshepo ke re kagiso e nne le lona ke nagano ke ne tshitiro e thata le go bua ka le go bua ka mme Mkili Magdalene Modisenyane ke ngwana wa ga mme Kamaro Segopolo le Ramaitiso Segopolo letsalo la bone le Mejana Ramaitiso o ne a nyala mosadi Mago Basebi a tshola Basebi mosadi wa ba tlhokafala a tlhokafetse a ba go nyala Kamaro a tla ka ene Basebi Kamaro a feta go disa Basebi wo a nyala kwa Mankgodi ke ene mmago that boy Sekang Tswi le Mosamo wa go Kamaro a tshola Rankoko go nna le reo o tlhomagana Rankoko na tlhokafala o re ke lebala leina go bo go tsholwa Sekhabololo Marta kana Majasi mme Majasi ga se leina ke nickname ga gona ngwana go teng Jasi ke Mama Pini Mama Pini a tshola Mapini a tshola Matsholo Mapiri Sebota Teu Tsere Chima re be re ya go Marugolokwane mona ene ke Mago Khonko a ke le motlwetse ka Khonko Nunku Thomas Segopolo ana a dimela go sekole na re ke Nunku Nkile ya no nga tshola ene Nunku a tshola Sile a tshola Mokai re be re ya go Ngaise ene na hati na ra tsena sekole go khale go ene le Marugolokwane bo ba thoba ba Johannes Borogo a ba ya ile a utlwela go bo Robben Island o tlhokafetse go sena go ngitse ga bo go tsholwa Ngaisane ene re utlwala gana e le mosimanyana ba ile go ngotswane kwa go shela ko Tiletsi e be go tsholwa Kgapole Maitenke Siamisane le Tiny ene le ene o se go tlhokafala ko Samia go bo go tsholwa Mpepe ke ra go Mpho Mokganedi Mpona Kagiso Bakedi Kido Mautoto Kago le Morichi ba tla ba kanyetsa Richo re re a go ene Nkile ene o tshotsa Matshidiso Bonolo Bobedi Boto jaanong bone bo Ramaitiso bo ba tsalwa jaana ga go tsalwa Rrago bo Dipene ko Totšhane Tsori le go no gona le mosadi go na nyetswe pele go kwa go bomma Phorego o re ke le tlhomaganyetsa lesika ya ka ga le tsama go go re ene Ramaitiso go go re Kokwe Radielelo
le ne nana le basadi ba le babedi mmadielelo ka ga le mmasebopedi ka ya le bana ba bone o bishike bone ba ntlo eo re be re tsena mo go Sekhuni ne le kgaitsadi a bone ke ena a tsetseng Mmajale ga le bona re tsalanye thata le bana ba ga Mmajale o godisitswe ke Kamaro e le mogolo a madi a se le bonkele ka bo go tshwarwa ra go ra weba yaanong isika lebe le ema go yaanong mmangwane ne le motho yo tlhaga thata bana botlhe ba bo mogolowe ba bo monnawe le ena ba tlhokomelang yaanong ka re itse ne le ena wa bofelo ebile ke ene o tsamaya bofelo ga re itse gore tla sala le mang a ngwaga go roba le ka tariso re lebogile motsadi ke ratile thulaganyo eo ga ke na go dia nako ba getso malone ka se fela seo batsadi re Frederick Ntaga Motsumi ka yatlhe o tlo re buisa ka motlogolo wa gago ka se fela seo ke irile kgantele ka kopa gore re se ka ra itlwaetsa go ya ko morago thata because ba batlang ko morago ba felela ba sa itse gore a ditilo di teng ka ntle jang mme ke santse ke kopa jalo gore ireng jang chorusnya le khutshwanyana eo La putere famo ya Jesu Kristo. Bareso re fano ka tsatsi la gompieko re ka le bua go le re teketa letsatsi la bohelo le leng bokhutlo ba ga Menkele Modisenyana kana mo botshelong ba setho motho o na le malatsi a le mabedi kana dikgwedi tse pedi tse e le goreng go ipelwa ka one go ipela ka tsatsi la tsalo gore mo amogetse o amogetse mo lefatsheng mme letsatsi le le se ka re ipela ka lone ke la go tsamaya ga motho go tsamaya ga motho le go dira e le tsatsi la dingongorego e le tsatsi le le kgotlhileng maikutlo le le goreng bontsi ba rona bo a lela yang betso ke fano ke le malome ke malome a Nkele yang potso e ka gonna gore ga ke tole kana le ene yana kana o monnawe wa nna malome yang betso mmago Nkele ke kgaitsadi ya ntate o sala morago mmago Nkele Bonkamaro kana mmago Nkele o tswa ko ra Motsumi tlholego ya gagwe jaanong sika la rona le ntse jana mo lesikeng la rona bogolo yang ke bue ka kwano ke se ka boela ko morago Kamaro o tsile pele ga gara khautu a tsala ke wang le Mphoto e le gore Mphoto kana Kamaro wang
o ne e le gore la ntlha e ne e le mosadi wa ga o jang wa ntlha o jang wa ntlha e le tsala ya ga Mphoto ba ne ba agile gone go gongwe go go nna mosupegegale go e leng ntlo ya ga mosupege ne e le one ntlo ya ga o jang go go nna mmatshologelo e ne e le ntlo ya ga Mphoto jaanong erile ga a tlhokagala ka ne le ditsala yo Mphoto a tsena mo ntlong ya ga o jang wa ntlha o jang wa ntlha ke ene o na tsala o jang wa bobedi nte ke diana kere lesika le le lomagana teng fa ke sone se e leng gore Richard kana le bo mogolo le bone ke bo malome a bone ke bo malome ka ntlha ya letsalo le le diregetseng gologolo kana gate ga le a bane la kgaogana ba gongwe le se le itse ba bangwe ba batswa ba ko morago le kante re tshwanetse ra batlela teng fa jaanong ga ke batle go nna moleele ke batla go dira tiro e khutshwane ka ntlha gore pula e teng le rona kolo ya rona e mo diletseng kwa ke a bona ke go batla go thusiwa jaanong sa ntlha se nka se kopang se ne ke tshwanetse gore gongwe ne nka se kopala bogelo ke tla kopa bana ba gantsi le botlhefa go pele ga rona go pele ga moladi botlhe go tswa mo go tshibi hela go tsela ko go bogelo ke a le kopa tlanka kwano a re se senyeng nako tsa korasinyana tsebi ya gore e khutshwane ga ne le ka nna nke ikota sela se batho ikana ba se tloile number 14 letsatsi ja botata a le tsebe wa pele o tie ke mo ditirong tsa bona tswelela malome le ba go se chorus betso ka ga tsamaisong mongwe le mongwe ga a tsamaya go bana ba gagwe kana ntsi ka ga le tshwanetse le supediwe morafe jaanong bana ba ganke le kiba sa ntlha se ke ka se buang le bone ke bana kere kana mma bone o ile ene ne e le bone e ne e le ena e ba eteletseng pele jaanong batswana betle ba re tlhapisologela leraga bodiba bo tšhele o ntse o bolebile go twa go te go diragetse le bona o lwetse a tlhokagala le ntse le bona jaanong jaaka go diragetse sa lona ga se go kgaogana le tshwanetse bolele le ntse le tlapa le ntse le kopana le nna seopo sengwe le tlholana ke sone se se botlhokwa gore le nne batho ba ba nang le kagiso ba popagalo jaaka le utlwe go teng mma lona na a rata batho a utlwa nnang jalo lotlhe le tlholane le se ka la gaisiwa ke makula ka makula ga yo mongwe ka re wa humanega o mongwe o tsholetse o mongwe yo mongwe ga a sa bala yo mongwe o thusa o mongwe ga a motshege ya le rona le se ka la tshegana ga o mongwe a sena ga a ile ka bomo ya lo thusanang nnang seopo sengwe tlholang ba ga lona ba sikala ga lona ba sikala ga mma lona bona segopolo botlhe hela ka lesika le nna le ntlhole
jaanong ka rialo bagaetsho tota se se botlhokwa ke gona go ba itse ba ka ema go itse motho wa ntlhako mathiso o ka o sile ba ka gona go morago thata wa o bedi o kae wala ke a rutsaka ba bangwe ke ga ke ba itse ba boraro ke motho le ya ba bone ba bone ke ke a leboga mme tsamayang tsang dikilo tsa gone le utlwa gore sika la lona le tsamaya so se se importante ga se madi ebile ga se maemo so se se re kgaogantseng ke maemo le madi gore motho ga a sena madi e kete ena anong wa ilwa jaana ga re a tshwanela go laolwa ke itsholelo e mo kgwatlheng ga kgwatlha e sena sepe se mo tshege mo thuse a ke re rotle mo morene re tshwanetse ra thusana mme re tshwanetse ra iregela jalo nte ke seka ka neta ke na le ditšhete kana nna ke na le assistant ke ile gore ke nne le assistant fela ka le bona goromente o mošwa a digre di-assistant nya phutego ya modimo rangwane o buile mafoko wa konotseletse otlhe ga gona sepe se nka se buang ne re dira go tlhomaganya gore bana ba ga Mamokakamari le segopolo ba tsamaya magana ba tlhomagana yang jaanong go setse go buile ka gone o tlhalositse ka lobaka lo lo leele ke a leboga phutego ya modimo ke leborile thata malome tsamaiso e la ntlha ga ke e bona ke e bone ke na le barolong ke bereka le bone e re ga ba boloka ba go supiwa bana ke goletse gone mo gara motswa mo ke la ntlha ke e bona malome o e dira mo go nna ile ke bona barolong ba e dira ka bona gore mo ke thulaganyo e e siameng and I just wish nka influencer ba ga Malete gore thulaganyo ya go kgalemela bana kante go laela bana mo seemong se ke malome ke thulaganyo re tshwanetse go akanya gore re ka se ka ra e kopa ga ke re kopile tse dingwe ile yone ena a re akanyeng go e kopa e botlhokwa ka gore o tla gakologela ga a leng teng gore kana malome nna a re nako a re boloka motsadi wane halleluja ka tsamaiso yo batsadi ke batla re ye go Matsale Mosedi Pheko ke ikopile gore re opele bagetso o ka re re gamaregile ga ke bala dikolo tse go tile celebrating life of ga ke tse re gamaregelang ke kopa a very powerful chorus of song e re opelang rotlhe re tsentse maatla mo teng re emeletsa Matsale re gopola nako ye nne re montsha ya go Matsale a re opeleng jalo batsadi ka se fela seo ke kopa ropeleng ba rotlhe Peter Pheko samaya ka kwa motsadi wa
very much and le tsantsa botshelo jaanong ga ke re pitao le tsantsa botshelo le moruti ka ke ne ke kopile matsale mme ga ke mmone ga ke itse gore o tshwere ke ga ka tlang kgore ka ja sere go busetse go botlhokwa mme ga go ntse jalo ke tla bo ke biditse moemedi wa bana ba babedi ke go simolola ka Ausby ke bo ke tsena go Ausby o mongwe gape ka khorasio Morena ya tumelo Morena ya tumelo Morena ya tumelo tumelo ya niti Morena ya tumelo Morena ya tumelo Morena ya tumelo ya niti tangisa ele odimo tangisa ele odimo tangisa ele odimo tumelo ya niti alina modimo le baka amen go setse go dumeditswe batsadi ke rata go tsaya sebaka se ke lemoge magosi otlhe a fano ke lemoge baruti borra le bomma ke a le lemoga mo mosong wa tsatsi le gompieno ebile ke lebogela ke monokeng ya lona jaaka fa malome a setse a boletse re tsile fano go tla go celebrate botshelo ja ga mma rona re a keteka ga re mo kutlo botlhokong gonne o tshetse botshelo ba gagwe o dirile tiro ya gagwe o e weditse jaanong re fano hela go tla go mora re tsamaya sentle mma yes I stand here before you with a very heavy heart to say goodbye to the most incredible woman that I've ever known, my mother. She was not just a mother to me, she was my best friend. She was my teacher and my support. Anytime that I needed her, she was always there for me. She gave me all the support that I needed, no matter where I was. She always made sure that she arrived. No matter what time she had that I had a situation, she made sure that if she had it at night, early in the morning when I woke up, she will be there. If it was in the afternoon, before I slept, she would be there. I spent most of my life around most of the villages in our country. Leanne, she was working in different places. But no matter where she was, auko maung, auko gumari, aukai, how mata. Ibi da gape go go no sena di phone. Me fela motsotso wa utlwang ka one. Go sena transport wa goroga. Ke gagologela nako nngwe. Ke lwala ke roba ditso ko marini. O na nna mora motso mo na boena bereka mora motso. Mme go a sena koloi. Di ba sena go ene di felela ka bo 6 bo 7 go sena di ba tsaya ka go pego di le dintsi di ala na go tsosotlhe le tla bere ka 7 a ba tsila je go ntlhola go spatela go tswebe nna gore wa go boa ka eng mo lefifi mo dipule mo serame go ne go sa kgathale seg gore se mo sentse jang ene na iponatsa na go le nako ke le ke bolela gore she was my greatest teacher ga ke tsena go primary. She was a teacher. Me naruta go new lugu ko lo batse jaaka mo a boletse mabant. Nna ne ke tsana sekolo go Francis Town. Ne ke nna go Francis Town le my paternal grandmother. Ke ne ke palelwa ke dipalo. A ka rutwa dipalo ke teacher ra ona nthuta. Ke rutile dipalo ke my mother. Bogolo jang nako. Ke ne ke sa itse go subtract nako ga go te di hour tse kana go a bo di hour mo dira jang. Ga ne ke sa tlhaloganya ke ena a nthusitseng ebile I am a teacher today because of her, because she helped me. Maabane go buile thata ka lorato la ga Magdalene
ga le lekana jana ga se sepe mo go lona o ka le suna lotlhe o ka le haga lotlhe ebile ga o ka seka wa mosuna o ka seka wa mahaga utlwa botlhoko a re wa mme fela ga go kgathalesego gore a wa go itse kampo ga go itse should hug you should kiss you ebile ke motho o ke ratang bananyana gantsi di tla le bana ba bantsi mme o yana kere ba iseng ba lesikalana mme they are her children ga gore ga a tsena ga di tsena ga le bone wa ba ntseya a se tlhele nna bo ngwanake e nna bana ba gagwe bana ba bantsi fa today to come and say bye bye mama because of her, to say come and say bye bye Granny because of me kana any one of us ga a ka re o tla le motho a ba re tota wena ke ngotsa mao go ga batho ba ntsisetsa mo lapeng go tla be go to ntsisetsa le go duka ra ntsisetsa not her ha la ha tsena ha o tla ba re tla o ntshuni tla o ha ke nna ga ke dumedisiwe jalo wa mo tshwara wa mahaga go tswa go tsetse motho a se tlholele wa gago ke wa gagwe Magdalene ke motho o ileng gore lerato la gagwe kana bopelo nomi ba gagwe a di tsore bontse jang ga go kgathalesego gore a ene o na le sepe ga ka go bona ile gore wena o na le botlhoko wa go nela whatever she had nako ngwe ha ntse a lwala gona ga tla mme o mongwe ebile nna se tiro wa lwala ke wa mme wa letsola Zimbabwe ha tla ha ba rutlo go tlhala green mo le mo mmitsa green ha ba rutlo go tlhala green be ke mara ke re green wa lwala oh shame aba simola ntlotlela hey I would always came here green would take something and give to me if I don't have money and I need to go somewhere she give me some money wow ke nne ka moitse ke simola go itse mmeo hela ka gore na tsile ha tsile go motlhola a ba mpolela ina lwala from there ke motsa ke misa go ena a go bona ba mo rapelela ba nna re green o tla fola le rona ne re na le solofelo ya gore green o tla fola green jaaka re tletse go mmitsa le nna ke mmitsa green ntse le mama was the glue that kept the family together ga go kgathalesego gore o mo kgopisitse go le kana ka eng kana ga wa mmuisa sentle go le kana ka eng e seng ene ga keep it grudge ebile ga itse jalo ebile ga rotloetse ope wa bana ba gago gore ba ka tshwara motho ka pelo kana ba utlwa botlhoko gore motho ga tsa mo sentle kana ga tsa ene sentle no ntwa ya gagwe ke ntwa ya gagwe ntwa ya me ke ntwa ya me e se ka re motho a kgopisitse ene wena botla go ipela molato e seng wa gago ke motho o eleng gore o rata kagiso ka nako tsotlhe mo sa kgathalesego gore o mo rileng kana ga o rileng a o mmuisitse sentle kana ga o mmuisa sentle o tla nna tswelela go kisa o tla nna tswelela go haga ebile ga ka ke a batla gore o bo o bua gore se mamang ga go direle sentle kana se mamang ga go buise sentle bogologolo ga santse re le banyana le bobedi mme na roka ebile a loga o re rutile go roka ga ra ruta ko sekolong ka re bogologolo ne go na le network le bo meeting no le gate le manual work rona ga ra ruta ko sekolong ke ena a re ithutetse mo lapeng re ka tswa re sa itse go loga le go roka but she gave us that skill ne a re tlala diulu tse ne di sala ha re rokela a re logela dijesi a batla re tsa ditlhokwa tsa lefelo a ba re ruta go loga ka tsone re na le skill sa go loga na le bobedi because she is the one who taught us that le go roka ebile ga go roka gone na le pelo botlhoko gore ga gona ope wa rona o rokang mme ga itse gore bana ba rona ba tla sala ba rokelwa ke mang a na tsamaile dilo tsa na di bua bogologolo a santse itekanetse senga se tsa lwala yana ga ke itse gore bana ba rona ba tla rokelwa ke mang ga ke tsamaile ga le gana go roka yana ebile bobedi kile ba go reka machine go mo khotsofatsa gore ba nne ba roke mmogo nna re rokela mesisi a ne se gantsi re ka rekelwa mesisi ko dishopong mme ne re nna re kgabilela re le bantle because ene o na roka a re rokela she was a very hard worker a gona motho wa rona ya ka re lekana o berekang ja ka ene o na re gaise bile na tlhola re go ba re bolela gore re tswa mo di ngwageng tsa gago tsa bogodiana a sena go retire o na a nna a farmer bolemi morui o na lema o tla ba e kgatlhantsa re di tshwakga re palwa go tlhagole
tsamaya o tlhagola a roba motho a ba maketa dilo tsa gago tsa di robileng go sa kgathaletse gore o robile dilo di le kana ka eng ditsala tsa gago tsotlhe na make sure gore o ba neela a part of what she has harvested ditsala tsa gago tsotlhe di ne di itse gore wa lema o lema go borolong mme o na le bana ba ditshwaga ba ba palelang ke temo le diruo ebile bošenyana hela yana o kile a bolelela mongwe wa bana ba gago gore ene o fodile ebile wa go lema a sena go lema o tla ba a rekisa ntšhwe mo gara motso kana re gakgamala o a go lema wena ee ga ba omana ba omanya gore e le gore ke maarileng le bolelele batho ba gore nna ke rile ke a go lema e nngwe ya botlhokwa ke gore Magdalene was a devoted Christian mokreste ebile na rata kereke ya gagwe e katolike o na rata go nkgoba thata gore ene ga ise ka tlogele kereke ya mmaagwe a mo e rutileng jaanong nna ke tsamaile ke tsana dikereke tse ke di tsenang mme ga a le mo ditlhabing a gateletse o na a bitsa nna gore ke mo rapele ene na sa ditse botho wa tsena le ene Roma ke nna ne ke mo rapelela ke ne le nna mo rapeledi na le kao le kano ke rena ba ne re rapelela Magdalene ha le mo ditlhabing ke rata go tsaya sebaka se gore re se ka ra lebala tsotlhe tse di molemo tsa re diretseng tsone rotlhe lesika la ora segopolo lesika la ora modisenyane Magdalene o ka tswa a tsamaile mme o tla tswelela a tshela mo dipelong tsa rona a re se ka ra lebala nako e re kile ra nna le yone e fane a ne a re tshegisa ka yone ke motho o fane mme ga go motlatsa gore o bogale mme mo go bokano na se bogale kano was best friend ya gago go ka o manya kano a sa ira sentle wena gore wa mokgalemela o mmile tsa go sephiring a banna mohaga mosuna ntse a re ba go tshwenya my husband kano o na bidiwa husband ya ka ba go tshwenya ngwana o ska utlwa botlhoko a utlwa a ba tsena ikhurumetsa le ena mo khurumetsa gore a mo didimatsa re se ka ra bona gore wa mo didimatsa le ha re le mo botlhokong re itse gore nna le mo botlhokong bo le kana ka ena a re tsweleleng ka go nna re mo gakologela ka molemo ba kileng a re bo direla mme ke fetsa ka gore Magdalene o tlhabane ntwa e molemo o tabogile lebelo la gagwe jaanong le rona a re ipaakanyetseng go tla ga morena Jesu Kriste gore a ene o robetse tiro ya gagwe o e dirile o e weditse a wena o ipaakanyeditse go kopana le mmupi wa gago Baebele re bolela gore lenaka le tla galabetlega baswi ba ba swetseng mo moreneng ba tla tsoga mme rona ba re santse re tshidile re tla tsholediwa re be re kopana le bone le morena Jesu mo marung are you ready for that a o ipaakanyeditse go tla ga Jesu mokaoleng ke nako ya gore o ipaakanye gonne mo nakong e seng kana ka e seng kae morena Jesu o tla boa gape ke a leboga Kamila ka sone yanong kaya mma kona se ho batsadi kaya tla motho Yesu morena wa ka Yesu morena wa ka Yesu morena wa ka ke mo tseleng ke eta Yesu morena wa ka Yesu morena wa ka Yesu morena wa ka ke mo tseleng ke eta ke utlwile pitso ya gago ke utlwile pitso ya gago ke mo tseleng ke eta ke utlwile pitso ya gago
fano ke ikokobeditse baruti batsadi ka go tlhatlhologana ga maemo a lona ke a dumedisa. Hello mama, in your deep sleep. That's how I greeted her every morning. I'll say hello mama. Abare, yes my girl. Hale mo muding ha se sa lwana. Ha sa katelwa thata. O tla bo go taga wa isuna ga wa ngaka. Ke be ke musuna ke mohaga. Ha go ngwana go e tshaile ka ne ke phakela kwano. Ke a moshopa. Ke morakere mama na go e tshaile. O tla bangala le ba go gana go musuna. Mme be re ke laela pele ke tsamaya ke mo fehaga. Ke be ke musuna mo phatleng. Bonolo ke bona re go releditse gotlhe ga ke tswere ke a go bua eng ka mama. I'm the last born. Me ya ka last born. Ke dumela gore lorato la ga mama le feletse lotlhe mo go nna. Le bone ne ba itse ne ba tle ba re ba jala sa kere iphoboge. E be re tshega re ba tshega kere kana nna ke a gola ka dipaka tsa lona. Ka re ba itshega thata botlhe ka boraro. Ma go botona le lorato thata le le feteletseng ke ntse le ene a dikolo ga botswana botlhe ka tiro a tsamaya le nna gongwe le gongwe mora motswa ka ko gongweng ka gore kgela gante ko gotle tona o na bidwa mma go tshedi mme gotlhe kwa berekileng teng ke mma go botho le ba itse nna ka gore ba batona ne ba se ba bereka ba le ko ba tlahela ka di-holiday ga ba kgabotse yaanong nna ne ke nna le ene full time o tsamaile le nna tota gongwe le gongwe so se sa ira gore re atamelane thata re nne ditsala se ka tlhola nna mama ano nna tsalane ke dumela gore ke kgaogane go robala le mama ga ke nyalwa sengwe se e le gore ne ke ipotsa ra ke tla se kgona ke sena go nyalwa ne re mestambo a tsile ke tlabe ke mora ke re ke tlabe ke nyelela ke a koromong ya ga mama ke itisa kgantela re tsamaya o tlampolaisa batho kana re tse re dikgomo tsa batho ko morago be ke nna gradually be ke kgona go tlwaela gore ke nyetswe bana le bona ga ba ke setse ke nna le bana ba nkentsha yaanong ka ba ka heleletsa ke itlhoba ga e le gore loratso e ka re lepota ko go bone thata mama na sa rate rona fela na rata family ya gagwe ga ke tla ka batho a rata ditsala tsa me kgantele ya ka bonolo a setse a bule wa batsa ba tletse gone from different places gotlhe ko ke berekileng teng ne re ga ke tla ka motho o heleletsa a tlwaelana le motho a ba tlwaelana le batsadi ba bone e be re nna family nna mpolelelang thare mo botshelong o tsamaye o itirela masika ngwanaka ke sone se re letse re bona bomama ba bangwe ba ba letseng ba bua fa ba tswa different places o mongwe o tswa ka kono o mongwe ko north mme re na le ba ko north west ke ithutile o pagama 20 ko Tubu gaufi le Gumara mama nna ko Gumara nna na le family gone ko gore gongwe le gongwe go nna tsamaya teng na itirela family ko kanye re na le family moshudi le letse le mwana a bua mme a se bone fela ko Modipane all over Botswana mme ga re tlwaelane gore ga a tlwaelane le batsadi hela o tlwaelana le re tlwaelana le bana e le family be re nna family le ba bangwe ba seroya ba tla gone tota hela kore program o tshwanetse anong o bokotse ne re ka nna bo 5 days o buiwa ka mama na rata family ya gago thata hela ka le utlwile mo ke a bua ga se tsa le ko tlase o tla ba bua ka bona